Ja sam Petar Breznički, učenik sam glazbene škole. I koliko dugo sviraš harmoniku? 2 godine. 2 godine. Zašto si odabrao ovaj instrument? Zato kad smo bili prvi razred, bio je jedan listić za upis u glazbenu školu i odlučio sam se za harmoniku. Aha, dobro, dobro. Možeš krenuti, Petre. Koliko harmonika ima gumova? Što je? Da li teško svirati harmoniku? Ako kreneš da, ako ne, ne. Ako krene Petra, Je li teško? ne. Daj neku domaću. Koji su dijelovi harmonike? Ovo su gumbići, ovo su basovi, ovo je da mijenjamo basove, ovo je remen da nam ne ispadne ruka dok sviramo, ovo je mjer, da zrak i svira, ovo je da rastegnemo i da stavimo i to je to.